Assalomu alaykum ko'rishlar, qadrman ko'rarmanlar. Barpı Gizar YouTube paraqchasının qattalushlari jana ko'rishlari. Жалпы bizde dünyanın bulunmasından görüp жатқан mekendeshtir. Kunga 29 iyun 2022 yıl. Dostlar, bu öz-özden qo'zi-qo'shqinlar tomosha retinde. Eğer bu qo'zi-qo'shqinlar sizlarga yoqqan bo'lsa, Jaқты деген лайк кнопкасını basa ketingizler. Eğer de bizden kanalda birinchilerden bulup görüp жатсаңыздар, лайк басқан жана бизге катталганды унутпаңыздар. Достор менен поделиться кылып көрүшүп кетебиз. Достор, эгер де сиздерде да qo'zi-qo'shqinlar же болбосо 2 tiş 4 tiş qo'shqinlar же солуктар болсо, ушундай реклама кылып чыгарып беребиз. Өзүбүздүн telefon numarını ekranга kaldırıp ketебиз. Байланышсаңыздар болот. Мына достор, насип кылса 2 тишке чыгарабыз деген ойлор. Kuyruk шактарында көрө көзө кетсек, жүндөрү да таза, качтан кара светте. Hazır kalardan gelip cemli cep bayram esasına gireyin degen uağı önce tarttı. Kaçtanlar